Han lokrok along ke padopon mini stadium along thong thom apong thong nok be ke kat kachebai kapaman pon jia phan Han lokrok sport association atum pen chipater pi pon si non nang ke ji ni phai inkoi rat job ada por phai job pen thong nok be ke kat kachepati padopon po labang solong Han lokrok cooperative land society achun bang mohon pator atu hembang isi pensi ke hai atu aphan dong ia tharman aphan rapon thong nok be ke kat kachepati kapaman pon jia di makong anong an herangki atum pen kahomri damahut mohon pator pen nagi pachini dunki niritum labangso thong nok be ke kat kachepati kapaman pon laki kalitang pator atum ahembang isi kachekimo amen pensi non pen thong thom aphong an labangso ke kat kachebai padupon lasi labangso ki kat kachebai kachepati dun jiatum aprang pen men chethap dun pensi chepati dun lobom la pen ke hayatum aphan mesen anong e ipon labangso along kalitang kangbura pator chekimo amen pensi ke jengsi anong e tangka suri krepo la pen trophy certificate pipon po la pen adon thu anong e lake kalitang kadom kram sapi chekimo amen pen nong e tangka suri kep trophy certificate longpon po adun thu anong e lake kalitang borsing pator chekimo amen pensi ke hai anong e tangka suri troxy trophy certificate pipon lapen labangso ani Karbianglong Autonomous Council nominated MEC Chandra Chetri, Karbianglong Autonomous Council Cooperative Land Society Board Chairman Pranab Rongphar, Rongthang BJP Mondal Meko Bimol Timung, West Kasa Chunbak Sonjoy Kro, Hanlokrok Land Chairman Member Derang, DHSS Hanbak Sonjol, Sorongsa Atum Apansi Alohi Aman Pen Hangpono. Lasi labangso thong nok be ke kat kachebai kapachun pon pami japhat minitum pator ahembang isi lapen Han lokrok sport association atum pensi jerap chito poloposi Han lokrok cooperative land society achun bang mohon pator pen nang pachmidon hamren pen british ronghang news 7 north marathon तथा thong nok be ke kat dora প্রতিযোগিতা এবাৰ লগত দ্বিতীয় বৰ্ষ হৈ গ'ল তথা তিনিবাৰ হৈ গ'ল হানকৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনত আমাৰ এই ওচৰৰে নতুনকৈ নৱনিৰ্মিত কাৰ্বিআংলং জিলা পৰ্যায়ত ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰিছিল আমাৰ হানকৰ পাটৰ গাঁও আমাৰ পৰিয়ালে এই 26 জানুৱাৰী সম্বোধিত ৰাখি আমি মাৰাথন তথা thong nok be ke kat প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ হানকৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ হানকৰ পাটৰ গাঁও পৰিয়ালে এইটো আমি আৰ্থিক অনুদান দি